kalian jongaru ngayeng kini kupo ban ya keren ban discuss ban kershan gitu ni promotion kebalang rak dari Pak Gabriel Walang dan besi dan lain kapang pedang kebalang rak kedai agawede bagi boundaries settlement apa deng jong ke Meghalaya bat ka asam. Mr. Chairman sir, kini ke benta ke bangi keren kedai ke benta ke bangi wilayah Thai wilayah keren bukan sim apa kena kuya akan decision ke badang sedap wilayah keren menyitu itu Mr. Chairman sir kumwe ni dekat jong ke boundary committee iladap ban form Hakakat Patrick jong benai April mentagas 6 bandon no the coordination committee. But kani ke coordination committee kan coordinate. But ki hima, ki sim hima, ki jongi ki bahap apa jong ki reutli di area ki masyarakat. But Mr. Chairman sir hadin ke tahang madon sekolah meeting. Hang kabang nakaliang jong ke isi ke boundary committee ke Papua ila khat ya baro kini traditional head ke jong menyalalong i meeting hang ni apa council ke jong bat karai ke bangisim hang tu ke mau ke ditang kowe baro ki parti ni don lang hak usu bat kowe ke sur ngilai rai bang injat syukmat banlek syukur kata ke dikarai ke jong ndai barai kan kano ka parti lan dem kano ke hima ndai lai lang ke jing menjur lang jong ke executive committee ke port ke boundary committee bat kini ke hima baro bat ni snow tenat ba iladan ke jing tha segi hima ban penbiang ikut Islam menyetri lang dekat ke council de kalong ke ba so tenat nak terkumpul bat sukemen bangidan bawai kesur nak kementak ke border issue Mr. Chairman sir tolong ke AKA ke basusi ani tu IP bah padang jong ini gejingnya penbaik kejong ke council bagi hima gejing kenrum kenram ru kimi nak ke por bat kawai ke bakam sosi kalong batang hadin sisni bangidap banyarai kemelong di Pak Gabriel dak away kesur ngahapan keren ni kejing syam sesama sa ikat way ngot di perlok MGC diong ba ni support di the government ban asumsi isu Mr. Chairman sir maaf yang ngai syang berjan lang beri bak berjob ni. Haban keren di jingsyat. Berbor ini ban keren ban ong ban support. Jadi MOU ban pau ban praise the government, the present government. Pada kawai ni keren jong pi bak berjob berpiong. Ni semadang. Dan haban keren. Lamar mengidon lang ngajuk atong. Sir, Chairman, point of order. Tepat member have address, subah ban address ke share. Not the member. Mr. Chairman sir, itu member bagi keren kami raskop jong motion. Tiba pi address lah discussion. Mr. Chairman sir, asusi. Bat makaliang jonga ngakwa ban ong kita perlu member jonga. Hak ni kaying ke berkentang bang layuk ke funkong nagi bebun pak kinong yalam haji hima kirai kiong pak Charles penbek singin bangin yamik sematan bang along ubal penkrek Mr. Chairman sir kipai ba jong gedong riboy gelak long ready bangin mik sematan namar ba ilamat panat igijing ya kadang iyo gajing phone call lagi ni gisngi haga bade ba tu kepung dok ha ba sakta ante ba kersan ya ke government LP school ya ke LP school ngamot banong ke badan ante po pilang kata
Ila syakta kijaka jungi ka them marwet kala syakta nadu na po ASTC kam nang tu ila syakta kani kijaka ka basyong chief minister barim jong ka Assam ru kadai kijaka jong Meghalaya kabalong try ter nang tu di kong pilat renja Mr. Chairman sang ila syakta lut ya ka kendau ka siap ka jongi ke ai ga ma kwa ban ong ni balai na kalian jong dekat jong ne ga ying ke para dekat jong ne ga ying ngimburam ya ke ai ga bangila da banyarai haga jing shisha ngila dai kumbaong iba gabriel banbu i ka parti cedim dai banbu i ke kamat mat di perlu MDC ibnu USAID barbor na kapor skopor Daga sim jong gajing soret nga gerpat akan ikupor. Akan igayin ke badan buram. Maaf yang awal ada ngala mention by name. Dengan kuat banong. Batu perkat biang sisisin. Tung perkat biang sisisin. Bapin susupon ya ke ke baladep banle dak diki antli ki government ke Meghalaya bat Assam kalong ke boko. Mr. Chairman sir kawai ke bakwa bani tu itu kumalakran di member sakmat baka government of Meghalaya baka government of Assam ke yapker hang te Assam gadon kini ke Assam Land and Revenue Regulation 1886 kabang ngimla balong trai di kendau siap di jong balada ki breu di jong ni haga jing penbaik pot baik sam ki hap sa Assam se egen kinamla balong trai di kendau siap kedai halor kini ke norem Mr. Chairman sir kabas sai sin pat nakaliang ke jong nga kwa ban buru ban yosno na IEM in charge ng ilaka ibalong chairman jong ke coordination committee ke jong beng supahaban ay ke jing syai na marmang osno hur marwer ko kubo baka kam kasuki palat ngakwa banyo ke jing syai hagani ke yen baka kam galong kumno hadu unda kaya kumno hadu unda bayin ay ke jing syai hapo kaying ke badan buram man pensyai hapo deng jong ni ikam baka coordination committee kelayak sakmat ngamdai bukat kata coordination committee bat kita ki hima jongi kelale gomno ki kot isla laga council ke jongi ke executive committee ke ai garaj ke executive committee langi don em ngidang don em ke wei gesur banyak sakmat ini ke kam ikwa ban syai mata kesni nang bana kalian ke jongi ru ngin sutu bat ki pai ba nong snong jongi geri be ke jongi kin sutu bat kin tip syai kata ka dai ke jingger pat na kalian ke jonga masakawai ke mga kwa banong hang ni Mr. Chairman sir ladang ngimla ban nei lada ka council kamla ban nei bat ka shisrab ya ke jing syayu right kumala kren sakmat klem da pentip ya ke council klem don the consultation but the council have to pour by assign the MOU a shifting by your second phase kajing penbaik pot penbaik sam yo kanang kelumar susu yo kanang bu jing ye susu ye ki pai ba hak consult hak apo negeri ke jongi apo ke schedule area apo ke jurisdiction jong council ke jongi nan ye tu ifi Mr. Chairman sir dang ha gini gisni beladap kadon ke jingja apo border nanti apo blok 2 kadon ke jingja Mr. Chairman sir ba wat nak kalian di officer ki jongi ro jong ke government ki ailat ki ke sarkar Assam namar ba kimtir yo putusam namar kata ngaso ban ong ba kala dei ka por ka ba council ke jongi kin shim da ki sinjam ki batange andai lemda kum ta ngin du no ya ndo ba siap ya ka hok ka jongi ka bangi ngidei hok banyo namar ba ka dei ka jongi Ray, lakwa bangan tempau kani Ahmad, do kani kaying. Kumuway member jong ka boundary committee. Nala pensyai si media ro ba
ni nakaliang jongi Nimdon kano no ka objection, kano no ka problem, balik file ya ka case da hima. Kata kadai ka ba na krenshai. Maka rai ka ba shim ka to ka meeting ka batusni kadai baik ba kanlet ka hima balik file ya ka case. Kata kadai koi ka ba na kwa ban penpaw kani ka jingelang remdei ba karai bi shim to meeting ba kanlet ka district council namar ba kibakam badan kat dan sela dai hima. Bat kembala penparu balenga kersyanya kena ke MOU. Hadu mentakas ngiru kan kersyaan da kena ke MOU Mr. Chairman sir. Hadu mentakas ngi bat senam ki banwan ki pateng ki jongi kin sayoi. Bakane ka jingnya penbet put penbet sam. San pau teli ki senam ayat. Katno kala jenjar ki priyo pak pada. Kiladan ki jinge Senam, kiladan ki Andres baper mano pompa pani penbeknya honorable member impat pulih ya ke MOU Kishnong ngayu ki badan hanta kumno anu miaro aba haka MDC konstituensi jonga baro Kishnong ki haplo na po kamay galia. Nado karun kedau ya pi Mr. Chairman sir ka Atiabari ka Salpara ka Ranighat ka Umshek ka Malapara ka Maipara ka Khasi Salpari ka Niagalam baru kini gi Jaka hadu ba ha ka South Tarik jong buna April Deputy Commissioner hadin balayo ya ka jingko na po ka Deputy Commissioner jong Kamrup District bala sya ban traino ya ka Surok PMGSY hadin bala soto syai bakito kisnang ki bahak sanya ka siang wa tersong kila dai lo sapo ka Meghalaya hakabadai bang ong wan sati sa bodar hadu mandasi nga welcome bakin wan sisa sa bodar bakin tep ya ka jinge jing patpa Mr. Chairman sir nashkwa ban penparo kan resmi nam tep The Honorable Member Namawati hadu kana teli la le kilan record namata konferensi jongi na try insalak ban batai ladai la le ne am kaweru ne media ki RTI activist kila ban file la ka RTI kata teli la jadi la salah pagi media manau banga je kari baca beriu manau mi je kari baca beriu baru mengiang ne je kari baca beriu Bapak penlang isu saya kan ke badar ngamar wai kum MDC basam late ngam treshu namar ba ngade MDC na pak badar area bat na sautu ba dam penbaik yo pun samanta kap jinge jongi ka up kan yai wan baik ini jinge ba per sanpau teligi senam ke sarkar kongres ha national level ha state level ha Asam ninyo iyo chief minister jong ka Asam banwan ha po ka sekretariat jong Meghalaya tu kipor nanyi ai jingero iyo chief minister jong ka jela Asam ba RCN wan ha po ka sekretariat ka jongi kadai ka dak bau dang respect ni dang yo chief minister badang snap ka state ka bahe ka Asam bat kot kum ka MOU ka kwa ban pensya si pai ba jong ka ni ka jela ba jongi hoi nyemlak belum perfect nyemlak belum kita kiba dikenal lut paro andrei kat kum ka MOU kelak kedau syai ba ka ownership of the land kan sabek hak itu kita jaka kibadan yang tu jaka hadu dan dapat penbaik dia ka put sambu kata ka dikajing sisa ko ka MOU kelak kedau syai nga request si honorable member bain pulih ka MOU ladai myo aru na try ilaban file ka RTI it's available with the government nak pulih yang jongate ngapen pau ba ka jingero ba ka jingai kublai ya ka sarkar namar ba kadai ka duty jong baro ka perlo yang number bagi dai ban sotu ba itu ki jaka ki ba ni don ka no ki jingya ni don kalangpi kemla kedawi honorable member nonong stoi balai yang penbaik yo ya kalangpi one voice ngalayalam yang man ki sodar senang dekat jengnya sign ya ka join memorandum menyalam show deputy chief minister bahkan face ke baar haka jengnya kran ke baar babaro kita gisnong ni kwa ban kuntup baik apa kejala bayi jongi
Kata kedai KK ke ba ngalayak ke tinggal leti jonga bat nasngoban penparu akan ke house ba nakaliang jonga hi ngan kersian baik ban no ayu pursam menta kasni lasai bat kisnam ki banwan ngangek ba ki patang ki banwan lasai kin ayu ya kan government namar bagadai tangan ya government san pau tuli kisnam kabalala ban ya cekumat ban penbaik no ya kan boundary settlement tangin ni kentir Mr. Chairman Sir kublai shibun ngan susim kelum ya ke jing pensai ke jonga ya kan nongrem baka isi kadon ngasukwa ban yetu yeti tat hadu menta halor kani ke isu jong boundary ngimdan kanu ke jing ya fair jingwa namar ba kani ke isu kadon haka linti ke jing perkhat jong ka isi bat ngidandru ya ka boundary committee ka bakan thuk ya baru of member nakaliang jong ka isi bat ki member ki bala represent nakaliang yate ngidam hadu coordination committee bat ki bala ya shibenta bha mentaru hakani ke jingyatai ka bala wandra di ba kabrel daga buram MDC no nongstoin ki ba khambun gide ki member jongka boundary committee nga syukwa bantuan kan mau kumne Mr. Chairman Sir ya ka jinge ka japur hapdeng ka Meghalaya ba asa ka balasan hausnam ladang ambakla kani ka de interstate boundary Kamdai ke inter-district boundary dispute. Halor kan ikan nongrem, nadu kam sedang. Apalagi member di wandra ya kan isu banyatai hangne hak jindor bar ke jumi council. Ni ong ba kan ke state subject, bat ke state issue. Henry ka district council ki hima ki right bat ki dor barsno nila kelalong ki main stakeholder nagadao kumbalapan kan mau nagaliang jong ki member ki balai sembenta yakan iku musan nagadao ba kalantinal system karupampat kendo jongi haka jelam Meghalaya kaya per na karupampat kendo sa Assam bat sa kiwe ki jela hari India jongi ki hima ki rai ki shinong bat ki riu shimat ki dei ki trai jaga Itrai putra. Mr. Chairman Sir, namar bagani kadai ka state issue. Ka sarkar jilla haka bakut ka hapsim jata. Tehrai balai ka jia kunai. Balai bangin hakpan ya keren Kaya kena kita kadau kalong namar kadam tang kawai kecinduna ngakua ban pensai ke iba imobar ila penpau haga basdang haga bidai bat kejingbom yadan benta haga jingi kumba kejingbom dan benta jong ka district council haga bakun kere yau put usam Mr. Chairman Sir ngakwa ban pensai ka district council
ka play ya ka important role ringkat bati dorbar ima ringkat bati dorbar right ringkat bati dorbar snong hada bangi penkre ya ki dulir ya ki kap pisla lengba ka boundary committee jong the council naga penta ka jingkam ka jongi yang ut usam katum ka paragraph 20 jong the sixth schedule katum ipot disam jong ki assisted ki jongi ki ba product haki jingto ki ba product haki notification ki ba per nilalung nilalang yaki baro bakalalong ka jingjok ya ka council hakawai kalian namar basma ba ka sorka kansa sanya ka MOU nakabenta dan settle your boundary hakani ka phase 1 Nagalang jongi ka council lengba ka boundary committee ni lala ban pentre ya ka riko ka complete report bat ni la ban submit sya ka sarkar jila haka khatsan tarik Disember jong desnam 2000 arkuai master chairman sir ngalong baka jing snowkia ka jungi jagane katam jagane isu hadu menta kasi kadon tang kawai ka miste lane ka jing duna nakalyang jong ka sarkar jila bat kata galong ba hakap por bahkan syem ya ka final decision ban syem ya ka muhor ban ya solno ya ka memorandum of understanding jong ki ar ki chief minister jong ka jela Meghalaya ka jungi bat ka Assam kumbang ala kren ha ka session ka baladap kani ka jingduna ka longba kila telat ban kimtuk ban tanjimut naki main stakeholder ki dorbar hiba ki dorbar right ki dorbar sinong hadu ki riusmat ketum kalam tenor sistem kecui bat kumjuru naga district council kabade the custodian naga bentar bentar juno ya ihima isima isnom right itu masa cuman se kedai kalau penuh bahkan ini isu tapi bat kepenki hadu mentar ki masa cuman se ka district council kum kanong pet kanong kni kum mangalaong ya ki dorbar hima ya ki dorbar right kadai ka kamram ka badai ya ka bahkan intervene ya kan ka kam hagalor ka jingsoi ya kan ka MOU kumda jings nokia the boundary committee Mr. Chairman sir kahapan khat ni kikli nong sensar jong ki hima ki basakta kata dalang ya ka hima mlem ya ka hima nong spung ya ka hima jirang ya ka nonglang bat ka jirngam leadership nila khat ki hadien ba
kani ke MOU kalami kata hakikat sautrik jump naimat hajar arqua nasngau makam dei ke bakla ya ke council yang siang dan muram jangi namar ki hima ki raj isnong hapo po ke jimpai chung council haba maki ki ot haba maki ki yam haba maki ki hapot daga buram siam dan buram jongi ulat khat ya ka jingelang jong ki kli nong senchar jong ki ni santli ilaka ki jongi ka khat sautri jong upnai mat kesnan mar hajar aqua ban snau thu ka ka jin snau ba jong ki halor ka ni ka MOU ba ka sarkar talaga kan sol Master Chamansa namar ka jingbom hun shisha jongki imam nila shim ya ka wairai bangin kho sha ka state government bahkan reset yang ya kan ni ka MOU baladat ban yasoy daga baburam sian jongi nang baka DO jongi ila dat banto show chief minister jong ka jela Meghalaya ka jogi Shri Konrad Sangma banten pau ya kata ka jing snow jong ki hima aga baka council tum ka nong pek nok ni ka kwa no chief minister ba unri visit ya kan ni ka MOU Masa cuman sah ngim simyo kanu ka reply Henry Nishiyo iya kilat othai kubo ba ka sarkar hi ka yen san halor ka nongrem ba kamla asu bandris kamla asu bandris ya ka ni ka MOU ngayat ko ya ka jing sisa ngayat ko ya ka jing sisa daya lor ka ni ka nongrem ka jing ot ka jing thnum jong ki hima ki jongi kamput kum ka kini kum ka kadian haban sengap ini khot biang ya ka meeting ka khap pratrik atas hajar kumbala pentemau nagaliang jong iba Charles ini ba nginya tai ya kan ke kamu hima bero santli kila penpau ki jong ki jing sno ki jing katang ka rai jong khat pratrik atas hajar April hajar kaba khadu musta chamansa nila khat biang yaki hima aga arpundil tarik April hajar hadin ke jing yatai kaba lakham slam daga jing snowkia hima jongi kila penpa dei halor kan ikan nomrep bangi shim yang kami kasenja banong menginform ya ke coordination committee bat hakaju kepo ni ai jumur ya ki hima ki jongi ki babiang ya ki kat kisla bang haba ka sarkar kala franchise kila kothai kubo bakamla asu penribiset ya kene ka MOU dadan satang ka way to option ai jumur ki hima ba kila on file data case Master Chairman sir ni na thong ya the coordination committee hakaba lada kadan kanu kabaki hima kishan ya kajini kin approach sakali the committee bangi tat
tu mentang Mr. Chairman sir. Ni ab ya kakubar nakaliang jong ki hima kilale ayu agari di pakken. Lada ki hima kilawan. Kung kajing pensaya kajing ong jong yelu nian sa siyong niya ke coalition committee. Kata-kata kajing niya tali jong ni. Om sungkan kano kajing niya per jong wat. Lesew tali jong ni laban snap panentay. Henry alor kan ni ka issue ng snow ba. Ni along tali gaway. Banda day bagatan kajing niya per jong wat. Leseng in form ya ka boundary committee. Bantum toplang ya ki member ki jongi nakaliang sencar nakaliang itu. Tengah snow bantum pawang ni Mr. Chairman sir. Lese ke jeng snow ke jongi simat something little bit different what haga expression then re haga baput di kalong bangi day ki guardian jong ki dorbar hima jong ki dorbar rai jong ki dorbar isma haba maki ki yam di ur ni hapait ban jongo na ka banta ka hok jubi bat ni longru ki member bala jet ro pai ba kabangin haban ajing roru wat ya ka sarkar haba kawanra hangi ya kinu ki isu ki ba ya dai bat terlibat kejak kendriu kejung Masa zaman sar tang kita suang don ya kapan pensai ku nglaong ngam la ban pensai i point ba kires na kanyang jumpi ngamar nga anyo hungne ki apoy shedu ar totally ki point jadi tak ada masyarakat yang kena kejing pensai ka kelum bat kata kaba ni dam ya kapan pensai na kanyang jumpi isi masa zaman sar ki